Papa dia botak. Ah, Kawan-kawan dia. Alhamdulillah, any inquiries okay. Kita ada slot 8, 9, 10. Kalau tuan okey pada date yang tersebut lah. 9, 10. So my patient is here already. So kita nak pergi prepare dalam bilik consultation. So we are getting ready for the patient. Okay, Has, panggil. Siap, Wan? Ya, Dr. M. Ya, okay. Pusing kerusi? Boleh. Kerut dahi ke atas. Cantik. Ilham Nadir. Macam nama pemain bola sepak tu. Patient saya punya anak. Papa dia botak. Kawan-kawan dia. Lepas ni you ada rambut, you pergi PIBG meeting kan? You tayang macam tu. Dr. M bagi penerangan yang cukup meyakinkan lah. Dan kita perinci. Servis tim dan doktor terutamanya A. Thank you, Pak. Okay, bang. Ready. Assalamualaikum. Hi guys, so today we had a patient just now yang buat ada male pattern baldness lah, frontal dengan crown. So we are trying to help him because he's been wanting to do, dia nak buat tapi harga dekat luar mahal. So part of Malaya is to our CSR is to help patients lah.